hariya ku Makamanyu. Yego. Iyi centre ubusanzwe ibamo abantu benshi. Iyi ya Ruvungi ibamo abantu benshi kurenza n'abakamanyu. Uko zino centre zimeze urabona duhera Kamanyu ariko Kamanyura iri muri territoire ya Walungu. Uwambutse kiriya kiraro uba winjiye muri territoire ya Uvira. Umuhana wa mbere wa territoire ya Uvira ni Gatogoto. Ubuye Gatogoto ugera hano iyi niyo centre. Iyi ni Ruvungi. Ubuye Ruvunge ugera Bwegera. Ubuye Bwegera ugera aho bita Gitemesho. Ubuye Gitemesho winjira Nyamugari ariyo Rubirizi. Ubuye Rubirizi ujabuka umugezi uhari ukabushitse Mutarure. Ubuye Mutarure ugera Nyakabere. Ubuye Nyakabere ugera Cyanyunda. Ubuye Cyanyunda ugera Sange. Ubuye Sange ugakomeza ukazamuka ukagera Kabunambo. Ubuye Kabunambo ukagera Biriba. Ubuye Biriba ukagera Gasambura. Ubuye Gasambura ukagera Runingu. Ubuye Runingu ukagera Kiriba. Ubuye Kiriba ukagera aho bita Kawizi. Ubuye Kawizi ukagera Kala. Ubuye Kala ukinjira Mai ya Moto. Ubuye Mai ya Moto ukinjira aho bita Kavimvira. Kavimvira aho ngaho niho hari rompwe imanuka ija ku mupaka n'u Burundi. Iyo utambutse ikiraro ubusize Kavimvira. Haruguru ureba amaso haruguru hari urusengero runini Kiliziya Gatolika. Ujabutse uwo mugezi rero uba winjiye ahantu bita Kiyaya. Iyo uvuye Kiyaya uba winjiye muri Gasenga. Iyo uvuye Gasenga wambuka ikiraro. Icyo kiraro cyambutse uba winjiye muri Murongwe. Murongwe iyo uvuye Murongwe winjira aho bita Kakungwe. Kakungwe burenze ku ivuriro rinini Hôpital General. Iyo havuye wigira imbere ukaba winjiye ahantu hari inzira zibiri, inzira imanuka ija kuri territoire n'inzira ikomeza ija Kimanga. Aho niyo Kimanga itangirira. Ukagenda ukagera kwibarabara aho bita kwibarabara ry'umwambi bakuze kwita kuri depoto. Ubusize Kimanga ubutangiye aho bita Kalimabenge. Kalimabenge iragaburwa n'umugezi wa Kalimabenge. Ubwo uramanuka ahantu ukabugeza aho bita kwa Karogota. Ariko deja uba wageze ahantu bita none se sayo washakaga ntegerezeraga kugera Uvira. Ego none se yese Uvira muri Uvira se buretse ndashaka ko agera mu mujyi bwanyu. Komeza ugeze kwa Karogota ariho izuba ko ritwishize. Oya nta kibazo reka tumuha amakuru. Nyihera amakuru. Uyu bamwita Scovia Mutesi. Sibyo tubona kuri bamwita Scovia Mutesi akuriye ico bita Mama rwa Gasabo. Nibyo rero. Yego ndabizi. No mwijoro nahoze ngukurikira. Yego. Nuko rero ubwo ugeze aho ngaho Karungu ugera ku iporo. Igenda he ni cyambu kigenda gikomeza muri Tanganyika. Cyambu kivuyeho urakomeza ukagera ku kindi cyambu bita kwa Mayaka. Ugeze kwa Mayaka rero ubwo ugiye gusohoka ahantu hitwa muri Uvira ugiye ahantu hitwa Katongo. Iyo ugeze Katongo ubugiye iyo uvuye Katongo uhita winjira aho bita Makobola rero aho niho ku rubibi rwa territoire ya Uvira ariho territoire ya Fizi itangirira. Iyo rero niyo Uvira ariko mu mujyi rwagati ni Murongwe. Iyo ugeze Murongwe uba wageze niyo centre commercial. Hanyuma aho bita ku zone rero niho hari ama office. Hariho office ya ville meria ya ville hakaba na territoire. Hari amakuru mufite ya bene wanyu bari ruguru mu misozi uko bimeze ubu ngubu? Amakuru abayaduhezaga n'abanyabuvina je nabashe kuvugana nabo barambwira ngo kubera kuko bagihe bagenda basukura umujyi ntibarabasha gusohoka kwisanzura. Bamwe imiriro yabashiranye abandi amatelefone nari amatelefone ya ruguru aragora. Hari aho bagira bagatakaza network. Ni ukuvuga ngo bari mu misozi ruguru ntago muramenya uko bimeze. Ntago turamenya. Njewe navuganye n'umuntu kuko nambutse uyu munsi. Navuganye n'umuntu nkiri hakurya ambwira ko bavyutse neza kuko mu nzira yararimo kuko abarundi bari bamanutse. Okay. Inka murazigaruye rero mwebwe ntago baziriye. Abanyamasisi baraziriye ubundi ntazo bakizira. Twe barariye inka nje nkubwire ko kurasanga umuntu wari wasize inka njewe izanya ntago ndazi yasize inka 128. Ariko ubu ngubu abongera uko barambwira ngo hashobora kuba ari nka 60. Ntabwo ntiyashaka asigare zibiri. Inka zirororoka. Inka zacu siziriya. Nyina nababwiye ko inka zacu zitari ziriya. Inka zacu zibaye zibaye aha mu maraso.
oya Yego, mu maraso Sikovi ndakubwiye niyo mpamvu ntazongira rero sindi mwene wanyu mama Rwagasabo kandi uri mushiki wanjye none ko ntagira inka none se uzaza zakugabira sibyo si uko baza bavuga uzuvuga ati none ngabira inka niko bavuga runingu na bwegera ni iby'abanyamurenge ko numvaga babivuga cyane Runingu nta munyamurenge uhari usibye ko Runingu yamenyekanye cyane ni isoko ricururizwamo inka kandi ni inzira izamuka iva hano ku muhanda wa route nationale numero 5 irazamuka ikagera aho bita Gatobwe hahoze abanyamurenge nubwo babasenyeye igakomeza ikagera aho bita Marungu aho Gatobwe ni muri Moye Plateau ukomeje rero ukagera muri Marungu rero ni irimo Gahororo niho centre y'abanyamurenge bari basenyewe bava Rurambo bose bari kusanya bajya mu bintu bisa nk'imidugudu kugira ngo babarindiraho ariko aho kandi kera yaratuwe kera yarituwe Runingu yari ikibazo ciwe yabaje yarituwe yarituwe n'abanyamurenge barahahunga bose barasenyerwa bahungira bwegera mutara imihana yarituyemo abanyamurenge yerekanye nyiguhi imihana yarituyemo abanyamurenge wari umuhana wa Bwegera uyu mugiye kugeramo muvuye hamuragera Bwegera ho n'ubu ngubu basenyewe ejo bundi mu bavuyemo nyuma ningewe navuyemo kwa gatatu tariki niho tunororeye ni centre y'korora umuhana wa kabiri warutsemwe abanyamurenge basenyeye vuba ni Mutaruri umuhana wa kane warutsemwe ni hiwabo umuhana wa gatatu wahari wawe aho ni wanje umuhana wa gatatu ni wari chef de troupeau ni wari ushinzwe ubworozi hariya uyu nawe ni wari pasteur waho pasteur n'ugusenga Imana ikongera ikagira ukuntu bigeze ruguru zabo bimeze gute bashize ntibarashirayo urabona nabo ntibarashirayo kubera ko umumotari wanje yaje kwirira tuvyigana kamaze meze Skovia nakuru reka ariko mbanze mbemo turamuka ahubwo nanjye binezeza ruguru ntago bararangirayo nambo amakuru duheruka urumva iyo umuntu yakwirukanye cyane ugatinda ntabwo ubasha no kuvuga amakuru yose uhora dore inka zicitse ku icumu rya FDLR za Rubarika na Wazarendo ingweba ngizi wampaye bazita zirahiga izi ni inka dore ngaba bungeri bazirimo n'iza nka z'abanyamurenge rwose Bazarendo barariye Bazarendo ntako batakoze ariko umutekano M23 irawugaruye izi ngombu nazitosha wapi Ruberizi mlikuwa mlishakimbia manake mko narudia sasa unazibeba sehemu gani Mirungu okay ndio kwenye mnaishi okay izi nkuru urabona ko zitandukanye n'iz'Imasisi. Jambo sana. Munatoka wapi? Nyama mwarahungiye? Okay.
ariko uyu mushumba izi nka arazibabaza. Inka zarushye zimaze igihe zitarya zirashonje, arimo arazikubita yazimajije ikiboko kabisa. Izi rero ni inka ubona ko ahangaha rwose hari ubushyo bw'inka zitandukanye na za zindi z'Imasisi. Ahangaha ni hapa si Katogota. Urabona ko izi nka zitandukanye n'iz'Imasisi. Ahangaha niho bita Gatogota. Ubona ko abungeri, abashumba baragiye kabisa. Izi nka bita ngo zirahiga kabisa. Via bari we Vita ulisikilia wapi? Hii vitu wewe ulisikilia wapi? Yenye wengine walikimbia. Hii vita ya Kamanyola, Ruvungi hadi Uvira. Hizi ng'ombe ni za mtu mmoja. Kuvuga ngo izi nka ni iz'umurenge pe. Mwana ndacyageze imurenge. Imurenge ngizi zirahiga sha. Ahangaha naho bita Ruvungi. Mwana ndaki nahageze, mwana ndaki nahasesekaye. Aha Ruvungi, iyi modoka ukunguku yari paritse ahangaha ni imodoka yatwitswe na AFC M23. Iyi ni tata y'abasirikare b'Abarundi. Ni ukuvuga ngo iyi tata y'abasirikare b'Abarundi yari irimo icyo bita Amura. Izi Amura rero yari irimo amabombe, yari irimo amasitirimu, yari irimo amarokete launcher, ndetse yari irimo imbunda z'umusada. Iyi Amura kina nguvu, uribaza ngo kugira ngo iturutse gutya harimo amabombe yapfubye, ntago nahagera. Mumbabarire cyane amabombe yapfubye, ahubwo ikintu kina nguvu yakoze ahangaha, iyi modoka bro yarashwe n'icyo bita drone. Drone niyo yaje kuko iyi modoka yari yabazengereje. Iyi modoka yari yigize Karakajyahe, iyi modoka yari yigize Kabushungu, iyi modoka yari irimo abacancuro, nibo bari bafite imbunda za tirari, nibo bari gupima. Barangije rero intare za Sarambwe mu by'ukuri urabona ko nuko nguko nyine byagenze. Icyo bita drone, reba kuntu igiti cyahiye bro. Reba kuntu igiti cyahiye, reba kuntu igiti cyahiye mu by'ukuri. Ubona ko iyi modoka yahiye irumva. Niho mwabonye rero abantu mwabonye iby'intambara. Abantu rero mwabonye iby'intambara. Aha niho mwabonaga ba bantu bashiririye, abantu bagize gute. Urabona ko amabox y'amasasu ngaya hano, ngiyo ni defense. Ngaha rero iyi mbunda niho yari yestaye. Ubona ko iyi mbunda iyi modoka yawumiye cyane kabisa. Dore ngiyo rero mwana ndakenye bagejejeho. Ibaze kuntu ndi kubereka ibi ngibi tutaragera muri axe ya Uvira. No, iyi ni territoire ya Uvira, ariko se turagera mu mujyi ryari, kugira ngo muze murebe mu by'ukuri uburyo akazi intare za Sarambwe zagakoze ahangaha kabisa.